Ghana movie industry atofom kura na ensa nsole biem. Because this nkofo bi wo nyame kunkum mo film. Nyame kunkum mo film Ghana movie industry ensole da. Because any bire aduto e wo sini nim. YouTube aba ebroni machine. Na obi edidi ho. Peto beba kumase no pese min kumnya ye wo group. Ye wo Dr. Lucky camp, ye wo Lewen camp. Na obi a puli ni nya down. Ye toso mienu e ya bigger quiz or ye bonsam wo movie industry nim. Ise nyame kunu. Agada ati eye audition enipa ba ye no mburu 100 e ma ba na 82 odi omu nyina ma ne ka ba ko no e aberewa nkwa no wani no Frank Nalo ne bigger question tokwa na e script bigger question ne Levin tokwa na e script din komo Frank Nalo no be reason nyom na odi ma akosi controversial character asumbo okobo ni ene ne main scene na script ni nka Frank Nalo boy ya wo mu wadie Frank akosi bebo Frank ama Frank ase me de o chen mi nji last time na me kasafa ade DC ni fonya e ma bebre e brace ene a omunim se sini na de sa ade na momo ebi aware kro omunya bi ebi mema soso omu hwe sense fufuo be ma bi wo so na bra bo nyina e basa because of sini intra but onim se sini AHENFO Charity Foundation akofa babio akofa babio afie twa mu se ebu nkompa ye kyene ma wo nkronkro so ama afa nipa nyina aka se wow afi we ye to aso panifo se amfo ohwe e kyere ne nto aso eni sabre ye nyina ye de den e kyere eye Krachi East krobi e friend kwakye ye mo so hia ensuo eno nti ye wakotu ensuo papa e de amawo na panifo ye nkote adromra eni enim se eno ane ahan ti wiasefo na ba bia wo bia ayama no ne anase ye man mu ha dwumadie bia wudie bia wo so fa ho be hyem na beboa me kyere se kwache ade fa eyesika ena ye de eyo tinananom line gu ase no ye damba no yesrem se momwa se ne be ya ye betumi akokodi dwuma no ama no ayefe nya dwumadie no nkwa ne ye bedie o ye be ye bibi te se be nipa pomuden eye blood pressure afi diabetes malaria ene yade ahodo bebre ene ye be hwemu ede ama amanse a eno so eye free nananom me be stress momwa fi se mpanimfo se de ofru duapa no ene ye pia no adofo a afi etwe mo boa ma ye kokobua adofo no nyame onhyira mo enim se mo aye nhyira dada yenso afi na yenso yate no yenso ye ba beboa se wonso mo hoi oni nipa no manso emu onhyira eche na oje emra wo ma obi nsuo anom no na onhyira nso edoso nyame nhyira mo AHENFO TV official ye wura baabi a ne akotwetwe ne be no e de aba ene ye di wura sinifo adwesuo ya kwese Ghana movie industry no ko anase market time nenso bia meti we minim ene bia won so ahwem so wonnim no saa ene te wose yekọ opanyina wadomu asuko fisi se bo mo chichie firi nso ase beka kire se odenje bo awu a aginye bie ne ho yebekọ odefo bi nchen ne nna kwa kwotwetwe nkomo nansa ne yebekọ no me ka kire se AHENFO TV official igusua ye yadoye emma ona omuhia doye afrase dwuma ekodi ye ne ye ne mache aduane ne ye nipa binom so apomuden mu nhwehwemu ma wo e de chentade enso ene anwa bebre afuwe de ye tutu supa e de ama nipa binom nanso perifo se menko amitire mo pro me ne wo na wo se ye se wonsom oni nipa enu ntino momo line ne guase na opanyini sister bra nana kakra bia wo betimi bia na faboa na wonhyira de e wo twedi ampon nsem yada mo ase order for me chiao opanyi se bia koso boko yeah wodi AHENFO nti yanom de eno no mo wo AHENFO TV official eso dada de mo mo hweda bia de omunimo ne mo bia no bi abefo na wabanna na mesro no bodin ama mansa nyina ate medin no nana kejesi yedudu na animi no ntino senior so FM director kejesi director kejesi yes sir na so wakofa sinimu aba no so na so yenkomo no so ye sinimu nkomo okay ene ye no twetwe so na yedi ka aka no okay ibebu saw say Ghana movie industry anase sini adwuma no ejira fa akon anase edafam kura anase ekononim Ghana movie industry atofom kura na ensa nsole biem nana because this nkofo bi wo nyame kunkum mo film nyame kunkum mo film Ghana movie industry nsole da because on pesami nkumnya
wo Ghana movie industry what you say na adutuo wo Ghana movie industry yeah adutuo kase pa ti sankofo bi wo ma mfiri mu a enye yi na ye kasa no na wo kase Ghana movie industry na yade besa ababio okay na so na say mo say na ebra pagini your boss AGYA KOO okay na fe mekanisa nene okay Dr. na fe wa yosi no mu nso akekọmo abom amatundu anu mu nyina akekọmo abom omo pese me fa na say ye papa AGYA KOO elidi won no pese so Ghana movie industry ni sa back na wo so ka say enye yie na so gina wo say de nti a mesi enye ni say AGYA KOO mane ha no ho what you say gofo no omo no monam na mu ye pese mi nkomnya nti say nyame yankunkum bi amfiri ma sini adwuma enye obi beko obi beba because Santo free one AGYA KOO ba yeah AGYA KOO so na konfanochi mu directors ne kumasefo ye meeting thrown out what you say konfanochi movie no because now say yes onwro no o say baby oduru ne onwro no itimi ye cut and paste bi nti yenye because baby oduru no ntimi wro no ma directors ne kumasefo no marketers ne ebo no po so wa ma no ho so pushing out na kodjon kansa bae na kodjon kansa so bae no na hard copy so SNK down ACD VCD DVD SNK okay what you say akoya YouTube ni so aba na Dr. Like aba but hona problem wo no okay because say nyame anyi bi amfiri wa adwuma ne nkoso AGYA KOO ha no kwa because ani bire aduto ewo sini nim YouTube aba ebroni machine yeah and I will be a did home. But we be Kumasi pese mi nkunya ye wo group. Ye wo Dr. Lucky camp, ye wo Lewen camp. Hey. And obi a pulling in down. Opa, you say AHENFO TV ko. Yeah. Obi ehwe opa for movie 2 1 2 3 obe report o. E dey dey tag o ma YouTube for a settle down. Abeda nya usika no. Eh no correct. Adu to so wom. Hey. And this is no man na mfirima. Enye ye AGYA KOO ha no kwa because jan there oni say tamasini yira na Nigeria movie no on na ye ne be pillar e be face of Ghana e ma sini e baaye na kumasefo no obi wa onye movie maker kama na etwa sini no market bi wa oton pe student oton polish na onya sika na obi tu no say betwa sini obetwa no oyeye enti de ma kumasi movie Jimmy Kurani say, "Maje, me a director. Ma true me story. Me idea me dey me story. Ma kotwa me sini aba me dey abro marketer say, marketer me ba cho bo me sini mbie. Marketer no so abro ni team to say kofa ani pass me sibram. Story so ni pass me sin kan ho. Yeah. Enti I know say me pese o gin o marketing me si because me nya sika kotwa sini. Me nya sika emfa nkobo advert nti me kwa kopa nipa na me de number. Na kopa nipa na me de number afa ebo se story na eye main story na story na yira yes na kwa ya to akoniti obe ho si Kumasi movie nyefe because marketer no nti sini ase yeah me so da atai e kom de me ana ma titi mawdo makope kakra dia kotwa sini marketer be so mbeba wi no ono so akire me kwasa me nkofa na ma me sewa na ma me sewa so nka sini no me nkofa kwakuma no nka sini no ise me sa kofa back door ekoya edi to be free mbo store na basa no ene se sini no na ewi ase se emre ko nani mo so yeko anim bi nyame adom atamis ba o commission moving yimai na ya pa na enya se ye wa asoko ho asoko ne movie ya yi no is the benefit and faso copyright afiso an ya chama producers na a mo twese no but then I'm say producers nso mo nkurasefo fantasy etete soro ne se be wo ma dwen yen wo tete soro obo ma adwuma ne nko obi tibetima nya 400 million a year obi tibetima nya 1 billion a year okay waje edi ono nko but emra kon kan say for now any DVD TV TV na was lot of pen drive okay kan me so na ma dwen se mpanifo wo mte so ya sebe ya to aba mo se mpanifo ko ma dwen mra fie nkasa adwuma yi ko okay ene ye ne aban ne nkasa yen ko China na yen ko pe machine ya de betwa pen drive 2 gig
ne omo musika wo asokuma afiso omenya benefit no yemfa omo benefit no emfa nye ade ne mra nti se ye twa ne se pen drive 2 gig 1 and 2 be koso okay ya convert untimi ntwe wo twe ade ne be crash yeah na se wa usika wo mu no se pen drive na 1 CD be ma 50 pesos because of usika nti ne ati usika no so kakra sa adwen na ma afiso no mo te so no ma che me say uko high court every day Ghana movie industry yasem wo high court because empanifobia chase kabie dia chase kabie di na me program ne say enipa awasanko ogigina nanka okumase on na gi movie gina mu pa ma movie page ye papa samonya me che miracle films yeah but ono so akwa o si akwan papa na mu yeah because on na father of movie okumase obi had respect man say papa no na gina ma movie industry gina okumase what you say na kwan be so no wafa kwa o si akwan ani boko TV station me metwa mo movie aboka akobo bo shin aboka ma boka ba 20,000 no boko TV station miracle film the movies wo or the come TV zo mo nyini free or the mo 100 cedis to watch a movie look come TV station TV na 100 cedis per movie full movie 1 2 3 4 no 100 cedis na wa ene stars no so nkwase asem a wo mo so kra say o mo nti o mo price so de kodwon kan sa age ne tete no sa na woje de nana ma age ne tete sa na woje onim se aduma na senkenti o ne me tiaba 1 cd enti kodwon kan sa age 5000 sa na woje akrobato ji 5000 sa na woje na makotwa na me de koma TV na koma me 100 cds ebe de na manyesika enti producers na hu nyansa enti na producers na koma de wo but stars no na emeki okay ze oba TV station bebrebe stars na adwuma nti se nyame ku nipa bi film AGYA KOO mane ha no YouTube na denda YouTube so adenda yi on say aba TV na ma movie industry ba wo YouTube no bia class ni bi ni 100 phone or koto bundle e di ahwe me say 100 phone 100 yeah 100 phone wonti so no masa go for nyam tro e go for credit e do credit do me e obi ni bia okoto bundle aguso akoye YouTube nti hwamu na hwe YouTube ngwasofo na ma sini hete yeah ngwasofo na gibogi stars so ma stars epie dingofo maako nwotwe bo sini mo anwu a sini adwuma na mabiem na e beba so na yedi nkomo no ase no yeah ka se bibi na omo pese ye papa AGYA KOO nye wanye na se wanye no a na wo se wanye no na ma producers no nyina eka bo mu a omo ne ntem ese ekwa be so na se sini ba ko pe producer ba ko pe so na oye sa sini no ho adwuma na se wanya na producers ni nyina timi no ntem ase wan say dru ba bi na AGYA KOO abaye program movie industry no sa okwa abrochire sini aka the producers no this movie no good dem na AGYA KOO ba ye de car ko hia na airport ne ye de Sarin adi nanim sa ba because on na icon of the movie nti na ahantan kakra abanimu nti no na one fangi fifi Gavin na ya adwuma more because okopa AGYA KOO say this o farm director da bi farm director nti me na obi tro so na odi mi di to so director ke yesi na ko director ya okofa AGYA KOO emetwa this what for fifi Gavin nti wa twa o story na o me dia koma producer say producer na ntwese ni na marketer na di ni sika be wura mu no na AGYA KOO say enya fifi Gavin na just also for no na wo data na wo yo dia no producer na drop down no atwa wo ka wo script yes you was in China na di natwa enti konfa no che no na directors na any producers na awon say AGYA KOO abe problem to me fa kwa mi so drop no enti konfa no che na e plan movie ene a plan scene no mkotwa omutwa na onko gina nso omuro na AGYA KOO so wontwa because baby a wadu ni o mekro no ye cut and paste wo enti omo cutting be so na omo antwe na ye wie na afi omo ye meeting nti obi amfa ni ntwesini obi amfa ntwesini na AGYA KOO efiri system no but still we AGYA what you say still AGYA KOO AGYA because on say panyina adwen ni akola adwen say AGYA KOO mature acting but if say obema Ghanaian movie abeba lam light party
unforget it. And now what person can say sir a kwan am fa so na the na here na AGYA KOO fort. Enya AGYA KOO fort. AGYA KOO kan na dwen but na po enya gina ya Kumasofo na trans apona ne. Poji ka ho. Kalmode ka ho. Obin Ventures ka ho. Yabo ka ho. Castro ka ho. The producers in the marketers in be 50. Work tia no. E no mo bo opo. AGYA KOO. AGYA KOO se be drop on. AGYA KOO na nkasa obi amfiri ba bibia na be ye. David aye kuma aye adwuma ni mu a. Efiefo na. Efiefo ntam se nko nyame anku nkofo bi amfiri mu adwuma ni nyeye. Ye wa bonsamfo pa o movie industry mu. Abonsamfo na bayifo. Onyini sa wo no mo enche da nye. Oh David me obia ni movie industry me no problem. Entini na sa nkofo na aseso mu e ho ho no ntimi nkoso kra no. Ebi ne na. Ma me ntro me ka madwen. De me hu no kro na meka. Okay. One e ye kodwo nkansa lewe. Ya me bra lewe. O bra no. Ti enu ekuma lewe. Ka o bra no na say e normal oh se won se nyina ye bra de. Kodwo nkansa lewe. On na say movie industry no. Because obuo eni mpanyiye ye de mapanyini. Okay. What you say? Okay. Kodwo nkansa no nsusu se obe hit. Ena nyame eni ba bi onenam ye. What you say? Apija no. Okay. But ahantanya homaso. Otie ahantanya homaso ni pesa mi nkomnya. Ena odi say movie industry no. Tisi nyame kunu firi movie industry. Oh, ngiri se nyame sesana. Da bi nyame sesana. Yo anwu a enko. Tisi nyame kunu. Di otoso mienu e ya bigger quiz. Bigger quiz. Na pampoma pa stadium park no. Ono so tisi nyame kunu firi mu. Na ke na so wa bra no. O ya minua, o ya meba, ni bibia bet o ya bonsam wo movie industry ni. Kwan be so. Aha, tisi nyame kunu. Agada ati eye audition enipa ba e no mburu 100 e ma ba na 82 odi omu nyina ma ne ka ba ko no e abrewa nko no wani no na se e chechere nsemu o mo yenko kwaja bo afọ krato emfamra ye beto aso asem bia e be magana movie industry asa aba abegina na aso bio no ye bebusa na aba begina na aso bio omenkoje nkrato AHENFO Charity Foundation akofa ba bio akofa ba bio afie twa mu se ebu nkompa ye kyene ma wo nkronkro so ama afa nipa nyina aka se wow afi we ye to aso mpanifo se amfo ohwe ye kyere ne nto aso eni sabre ye nyina ye de den e kyere eye Krachi East krobi e frɛ no kwakye ye mo so hia ensuo eno nti ye wakotu ensuo papa e de ama wo na mpanifo ye nkote adromra eni enim se eno ane ahan ti wiasefo na ba bia wo bia ayama no ne anase ye man mu ha dwumadie bia wodie bia wo so fa ho be hye na beboa me kyerɛ se kwache ade fa eyesika na ye de eyo ti nananom line gu ase no ye damba no yesrem se mommoa se ne be ya ye betumi akokodi dwuma no ama no ayefe nya dwumadie no nko na ye bedi o ye be ye bibi te se be nipa pomuden ye blood pressure afi diabetes malaria ene yade ahodo bebre ene ye be hwemu e de ama amanse a eno so eye free nananom me be stress mommoa fi se mpanimfo se de ofru duapa no ene ye pia no adofo a afie twa mo boa ma ye kokɔboa adofo no nyame onhyira mo enim se mo aye nhyira dada yenso afi na yenso yate no yenso ye ba beboa se wonso mo hoi oni nipa no manso emu onhyira e kye na ogye emra wo ma obi nsuo anom no na onhyira nso edoso nyame nhyira mo yo na nanom ahwefo ne atiefo am AHENFO TV official ye koya ya saba ya da mo asesemo guso ana mo twen ya se to aye nkomo twetwe ne so nana yeah so na wo hiti ba some make I say me say a bigger quiz or ya bonsam movie industry mu na wo de sa na aka kon de ye mo no bag suban be foforo be na bigger quiz da na die nti ama wo hunu say onye ye mfasa side ho no suban ni say obeka mere bi say ye directors ye di ma e wo movie industry e ma ye bande no but on say sofo bi e preach adwama na sa sofo no o ye one on edi kan ye ntino kasava ho na agrada mami ya na say o evangelist mama part o ti production e ma 18 na ba ye odi mani nyina ma ne ka baba ko no ya brewa no wandi no ti production na go na wasma okay o evidence
oh akosi kai me bo opomera ni modua so no ogidua di ogidua di me frɛ pasanya me frɛ anto me frɛ bobo me frɛ nsuo be tete na kosua gu e na me nkoya ne dem camera sie so sɛ akosi asema me kai me bo a na me de kosua hwo na so waka ke asema aka obo na de kosua hwo na ye bo kosua duabo e wo ho na wo be la kweso na ye duabo asem bi pen bega kwes oh me ko boni jo ne shop ochi ma boni dua pen ma boni dua beti o ya na msi ke wanti na me bodua no ada yes ase me ja adwuma o mama part wo no eye confirm grada aha na akosi so o ye me ba ye menua pa aha eye di nkomo nkom fumachi bia mtiti na msi me nyi obi ani akosi na mko msi akosi kujame na me nko ya de onso no e kokosu akuta msi akosi obi bia o ba koto me ama agrada abetu mi fie nsuo yinku wozike na mso one time ibodua no ano here asem ni so ende obi anchele mi fie ano because na agrada we also the movement is obi am so movement di mi a me nya kama fo nti mi so mi di duabo protect me what you say enti asema me kan say sankofo ni nya me yanku mo amfiri movie na so ni ma enye because adwena o mo di woshini mu no emwa hwa akoya round anya na na ma mira brobe mira brobe a vivienje what you say anya akosi a lewin anya lewin akroboto enkola ni ntimi mpanitro tim mam talents ni na mo kere talents no ba na say wo ye good na say wo ne lewin lewin hwe na be ha na wa kill data sinu so ba mo ma kill because from mo jimi osini pa directors directors na jimi movie industry na so ya director me ya director but madwumu dawo obu se sini bia makora bia ni nyansa wo movie industry no because unim ya momo light and ye ko share shadow you see aduma no call for mo omu didi na ye bre momo pre because director bia ni gan ha na hoto no tin je Batman onu ahwehwe ze onu atwase ni bia onu so eko okoranim what is ohwa ngofu am ye that's my mobo onu a YouTube onu a yitwa no onu yitwa ne si ni bi eko but omo ma hu adwen na hu no me nya akosi ko Togo ye ko fa nsa akosi drive na ye du Togo border na ye twam e wo Ghana migration ye code na omo tu ka be chesi ye omo bi ga ko say medwam na omo de be pack ye me say that day I swear say me come here for so ma yiti awa bra wa o ye me data no dina china me say gu na china akosi ye my fans na ye ko custom panyi o Togo ani migration panyi esa eyi nipa ka ho say ekotonsa e de atwam ko Togo border e ma say this is the Ghanaian star I know her I know him because unim ye ko Togo no you see em custom panyi medwam ni we ba medwam ye du o ka che Togo you know also I know him na o ma yi Togo security ba kwa kan ho ye kotonsa o mu di achi se Togo yo ba bi ye tonsa ya fo papa fofo enya anu mu di komu pa red label ye to no 15 cedis ye to so almost 50,000 ye di begu akosi kam from Accra to from Togo to Accra ya nya duty ye say do Togo ba bi wo border no holding pa lakoji me say e du ho police no medwam wo kwa yo se me ba ya medwam Accra ye bana o hem so se data star ye munu kwase ya atwa so ni so firi ma ha ba am se akosi kwa me fa so me ba hiti bia ma hiti because ma di nkwase asem yora na ya to ase enti wo kan na yese wo kan ye papa na asem na se ye nua na asem se woni me wo ka me me nua pa na se ye mo se ye nua kuma Fragnaro okay it is one bigger question so nya rat be no so na se na onim obi wa o ti social media o na comedy akire so o ye sankofo ni bia yiwani ye na ehwe no ya mo hwe no ahwefo no mo hwe ye no obi mo so obi ku gidigidi no wa fan say eye personal yiwani Fragnaro ni bigger question talk on eye script ya twro ya twro bigger question ni lewin talk on eye script what heratna ya frɛ di nkomo Fragnaro no be reason nyom
na odi ma akosi controversial character na odi ma akosi maybe organize party bi me o ma bi bet say that kase ma akoji aduro na me be ebe nkofo na o kan ya asumbo okobo ni ene ne main scene na script ni because that day no na a public day stars in this year na bloggers was here bloggers was here ya incident bi sia bloggers ni be fa ko ya be fa nka Frank Nalo boy ya wo mu wadie Frank akoshi be bo Frank ama Frank ase me de o chen mi nji hey Frank Nalo I script Frank mu ade o dabi unim say o young boy na nyame yesira no okay enti no obu no ho enti onyi ska wa akoshi so nyi ska no enti o hweza akoshi me bo na sum emfa no ni da nanka baby odi akoshi be gina nkodu be gina okay because ono star akoshi star na just anye so mu ade so hu dabi ona obi okay oda no so o on ka akoshi wo ka yeah what you say bet a script se o to na o hwe social media na asem bi ba na do akoma kodi akire na me puasa ma me do me ubewu na mo sere and this ye hu Lewen okay ye hu no bigger quiz okay aka ma bi na ye papa nyameche se nyameche I miracle films oh nyameche miracle film se o pese industry ni ejina na se ye dini ye nkai duma o se okasa because okasa ni fa bebre tie okay what you say yonkofo bo Ghana o me movie makers o mo respect papa no yeah but papa no on kasa ji se yie ba no akogina se yeah on se yonkofo bo Ghana o mo bre pa unim sa dia o mo twesi no mo bre pa George up to now they rent down Accra uncle George o rent down Oteshi minimum pa yeah uncle otiasi yem nya de bi emfa ma papa na ni nyeda owu a e ba ko fa award yi ama no pa George abusiafo pa George owu ba no adwuma monye nkwasi asem na award no papa o de ko nifu ni o de ko enipa na tiase o se kema na niche your artist be movie makers be o ma movie ni gina yeah papa George kan Nigeria movies yeah, your old man yenya makeup yenya mustache bia panyini but won wa kola bi no kan kwase asem nyansa bi anim because nyansa ni Nigeria up to now Nigeria for make o to hard copy but ha upa ko hwe krom o ko CD 2 penny go partners won na benya bi apart from partners wo nya bi CD o ba bia mama si won na benya bi unya CD o ba bia and say on person movie na so ni ya they should change their stars ne o mu change o ma attitude ye fam kra no mrem what ye man panifo na o mu bre ye na o mu gi movie maker ni so ye man mu hu se o ma bre nti o mu du o mu swete no yeah mama je o bre hwe ko ni mo wawu ja ko alankas wawu ko gabo che o tro che wa ma che wa kuata che wa o yale ti akra ima no ma so kwa che no for 8 years ni o mu mfi no ima no ma yeah so kwa che no for 8 years ni o dadam na so pama o pama papa yimu ona bo se moving that so fo nya ba so mu cho so mo kokko pe enkwasi asem kura ni jimi sam kura dikan eti on pese industry ni ya jako na o se jako ya ni first the company for so bi mo bi kire to like still jako anga that there wonu se wa bo Ghana pa jako abua Ghana wo ye pillar of the movie but man fo so nkasa papa fa no anu nyina ye kwadwo nkansa ni jam so kwadwo nkansa wi mu ade o e bunsa mo sini mu no what you say panyia o gigina wa obema obenya bi ye no obenya gigina no o ya wakofo mo wo no wabeba so fa no respect man asema me kan say o man se some life adwuma ne ye because ejako wabre say Lewin enam so wo say no ejako hwe say ejama nu owu na Lewin ejako perform tonuma na Lewin wa ballet na wa be pack car wo mfimfin wo be so wa be yi 22 no wa 1 cedi asa yi no enye obuo aja so amani pa nyina attention fle ejako so aba no hwa Akufuado president Akufuado ene S president mama se Akufuado ko ba bi na mama te wa
oba ko chia no first send scene e senior man because o chair no but e ba president we dey mama o nimu chair oba ba chia no respect man what you say it is one mood odi kan a obi mu okay what you say nti lewe no omuade utu no fo omuade because omuade won say wonya no na say me hwe YouTube bi okuta certificate 3 wa na wa say wa ni YouTube agi eye bullshit wow eye bullshit because boys no num my any actors on my run a man kola ni mam you akora bi wo nim sini twa o future or talent but man come mam let me was o de onim say won style twa movie and you know edu master obebo no na stars ye director say na respect stars no dan after me and you know you be ka fa star no close ya fa no close no ya fa close but say star na adompo ne acting no wadum uja osan ko boa wo no no wadum uja what you say obi wo so a ono act pa obo so atwam acting ni nyina dum ka wa hya ne nye on say me sisi kojo wan san hwe ani bire wo mu ni say uba kuma say you Leven camp and your Dr. Like camp I didn't know basa because Leven o time no see Dr. Like it or bodyguard obi ani say Dr. Like no a criminal ya movie be the nature no a criminal yeah because no or street guy nti ehunu say oba sinim no ye hu say won de obetima kunkum nipa obetima ya am robber nti the end director for nyina ade ne ye but adwuma no sinke ye no guy no na see hu say me wono ma bi wo me mu o se me ya me potu ade ne edeba odeba no lewe any like man so twen say one name panifo bi nya was ade aba like is because say who like you na okole nwa oba like we ye fa ntwa movie who lewe was no oba like we fa ntwa movie takoye lewe camp na like camp bullshit yes adwuma ne nya wo dia adwuma ne nkoso won adwuma na ye no nimdia ne adwen ne de ye ani akoma obi wo ha asama kura bi amede ne baaye onu se me se madome no me de na sen wi tuntum so be o je no ka wo na we ever snow akora am ye fa ni gimidi na yesi no na da bi utie hwe se wan kai nipa broni o ye tofia se wan kai broni o ye tofia ohun ne de broni o tofo de na ni de man se broni o chinga mo o ma num ye da o tine de na wa akora ye peke na se o de aseda komo obi se enipa asem na ma me ba ya masa ya bo nipa bebrebe wa bra wo so na ade na ba ya bo nipa bebrebe but enne se nipa bi ti ba bi na ohun se ye de na mfom sa na ya because nkola ti o munyina workers ye na mfom because uti make us no uti the pain bi wo me wow because nkola na o munyina aye mmoa aye nkwasha o munni nka ye na ya kwem na it is a me slow cry na fe na on the top bomb o de ye fa no tie last time na me kasafa ade edi sinifo onya wow se ma bebre brace ene o munim se sini na de sa ade na mo ma na atwa bi da o mo twa sini da o mo twa sini da upcoming stars ni bebre o mo bre but o munim se sini na o mo bre na ye kwa ba so ebi aware kro munya bi ebi mema so mo hwe sense fufuo be ma bi wo so na bra bo nyina e basa because of sini intra but onim se sini onim se boy bi betwa sini was koromampo ife no me mo ni din mo ni o twa sini na o ye Paris AHENFO na o kochia sebe asokoromampo hene otumfo ni fa hene okoya akotena sia kan na to so oje no hojena na dai so oni futufo da bi wonim because ade na wo ye no sini ne so na wo chon kwa oni idea wadi obi achi no what action cut wow ya twa sini ya script ne me say okay bayifo ya ko gina dua ase ma se ma be 8 ma se o mu ko jan me de lepa kaka o ma no ma se so mo wore bi so mo ya bayifo na anadwo no ya ka action cut na ba no so character so jo bebre enya impact was spiritual sunsun be wura mu na ka o mo so besi na etu o mo so besi na beto o mo nim edi onya beto o mo nim because that no onim hwe oni aso oni ani
oni mpanifo nante nti ade bi wa robi wa ukotwa ye de nsato so bom paye ma wo yesere obi kotwa sini wo se obi ye mama wata obefiri nsuo mapie na odo ba akokọ akogina nsuom na wo kire nsuo na o twa na ga ne so chamte I am the king Shiba na wo kire nsuo no spirit na wura ne mu mra wo no artist no gina mo ye kwene Shiba no na spirit na be wura no why invoke spirit no because wo gina nsuo na wo gina mo kan nsuo na odin wan ko bo nsuo ni din wan fa nsuo na de se dia man se nana me patro me do be adwuma nti no me sere wada roma ya agro na yedi o wan fa wa musa nsuo na se wa musa no nsuo bi wa wo ye stubborn nsuo bi wa wo ye bata nsuo bi wa wo ye brafo so uko gina no uko first policy bi se omra ese utwa ne mpoa adi bebrenya go twa sini bi bishop sini bi benanyako betwa ne sini bi opako so ne fa achachan law na guess there tell me ma mo ye mama wata na me bompaye me den sangu fom sa me ye bompaye na ga ba ko sende o spiritual marriage kase pa ye twasini awie me wode mo so mo die me ka data bro data me koye boy ba ko no na APM e fa ne bayi pa ko si wo bo pa ke na bu na ma nani nyina akata spirit be wura gani ma ga na ye o ko deliver ga na out na ga na wo shene no ma na nu nyina ya to na di me amwa so abo na zo yaka de yanka wabu o ko out nti me twa ade na ade ne boro me so that time na be na nya kono me sofo na my friends a bishop or the movie na na etwa bishop oba o so bo mpa ya na mfa na me friend di odi machi na me say prof de ekoni na o kire ma de se me mfa ngu ne na ase me mfa ade mo na chi de bo na chi na ade ne joye na me de ade bo ni mu kage no nya sa ade na nka sa ade na nkete ne so ayi anaju boja kairi bombom Joseph Meza ya de akobi e pray na wotwa sini ni mu omu ye na akra ni twa that movie no enti sini twa edi nipa bebrenya a omu nim because Ghana ye culture na abayifo ene abusuan asem that natural no wa musasa abusuan no edi akra na abusuan na etie edi akra na me ye no anse ya tworo ne saa ni akodutwa ye ko isu that asi ene actors ye kodi ye ho me fancy because ma ko to ba bi oba na me pena say me ne edi ye ho no lie ya mompa ye wi ani because o no oba bi akoda wi oba no wanjare wo de na koye ma me wata wo de imagine wo no oba na ye wi anajo na oba na ko dino wanjare asa na koye ma me wata wo impact spirit no amam enti sini di nipa bibire nya se nipa bibire abra bibire enya we enti so be so twa se wo ye korensa ne nzo timi di nya sa bibire bebo obi twa no wo korensa ne timi kan so ono so je so na ye na ye ne obi twa no ya shawo ni a ashawo timi me de Nigeria movie bi ye mfato ama okay Kalishika o se ba jidin pa jidin ge na on de ne spirit na oba ya no o tempt asofo no hwe no o wi na spirit no opposite o wi so oba wo a o mopunu o de no camp na no owuram afano ono a hye no akomfuku no o Nigeria time o time da ba mo wusu ansa na na yiri ni wu yo share division na o actor bi wo Ghana efe Nat Banini ona na komfo a na ogina botan so o mu kotwa no ko o wi na spirit no tene so botan na o mo ya freeze cat no o wi na spirit no tene so enti sinitwa e adwuma e dangerous but wo ahwe awu e dini pa bibire nya a o mu what you say enti abrabọ no sini se nipa sini se nipa pa na ka san ka ya dia o san ka ye wonuado ye wonuado o kwa na bra me koya dwuma o so ni se minim di minim ha minim forma ke me koya dwuma o me script ni hwe ma me na bia ye one or two things bia wo be kire me a na ya kire obet o koya dwuma kwa wonya na ne ya enti menwa me se pese me nkunya na mfiri ho a sini adwuma nyi hwe YouTube
enye obi ade o beta dutu abam dutu aba YouTube dutu YouTube pesa mi nkunya abam enye onye na utwa ka eburu ni sika dutu ene pesa mi nkunya abam ti sini twa no yise nipa sesa Kumasi ya ti nipa sesa Kumasi ya enkran for de omo ye different but Kumasi na ye adwuma ne mo oh yeah what you say but ko obi ansesa enye lucky by eleven ya lewe ti social media say like YouTube no star nkurase for no agi ne tum oh adi entra pesa mi nkunya ti say omo sesa na nyame kunkum bi film nyame kunkum bi film enye ye se wa pesa o ye star ne bompa se awrade nkun obi a o machine twa se awrade nkun no o de nsa gufon bompa se awrade nkun meka se awrade nsesa no go awrade won timi sesa obi a ekum do betima kum esa na kejesi asoma wo kan nyina ache se Ghana movie industry titi pa Kumawood Kumasi hia odo ene nkabo mu ene so entimi mamu da ngo so wiase be se o nyame timi bibia nya Ghana Kumasi nyame nti Kumasi o okay ti na jesi mami so asem ndi na do hyepa me kase bia Ghana movie industry no ana se Kumawood ankasa pese no why pa na go to ona obondi good for actors and now for yeah for actors for now the good the mini obi acrobat na good so na wo mean say na wo ka AGYA KOO on say AGYA KOO e buy no o film okay but acrobat wo ginam to the time up to now because no bo 442 acrobat ne obi eko say lucky man ho eko twa advert odu na man bu sa akọ so da bi onye ni skadio owi ado be man bi on fama no na obu sa stands so we 50 million 5,000 Ghana cedi omutwa wi na papa no twa ga ne ka 5,000 no ya envelope ma acrobat ko bi na 10,000 Ghana cedi wow charge no omu na ga na on ko twa ne ba yale ye ko to ko ayi kwalebu no fra ko bese akoboto me ba yale na se mi yes ka mi papa e ko twa na so mo wa me o fra papa nse akoboto mi fi ni ko charge me yeah akoboto pa na cho ase o man kakra man na ma akoboto 2,000 bangoman no ma akoboto 5,000 what you say o twa more advert wo TV so a akoboto e wo mu 99% okay what you say nti akoboto wo gina ma na ma so wo gina ma won but AGYA KOO ko afiro be so wo ba what is better akoboto wo 442 sa because ahon brase tila just akoboto na amado mo yeda na obi ni problem yeah ko to show obi enya bra what is your respect man yes of chiaba cross oh bra enya bra there any terms bra because why say David no ordinatali asen down di o fahwe se ba bia na me free a na me ba last time na me hwe na interview o se no ni school fees ni o ma me nyeska ntwa yeah na papa apostle ko Joseph ko na ma me de no koma no what you say enti wo kai so wan kai ba bia wo hwe ase a untimi o so de untimi nya nyina wo ye enti me tuko jo kanza fo se onka ba bia o hwe ase ko ye hia ni biba na nyankopon ayi na ba yeah nti obi so ba nkwa so osi oye osi akwan okay obi ko no obi aba obi anko oma nti omre na ho ase na ohun se daachi enka agosi kaze mi kire wo se edewensi edenso enka numu nti no onka hu se ene de odi de but kine bi e be obi what you say nti omre na ho ase pa because nipa no emankwa nipa no edome se hira obre no ho ase a yankopon be hira but o ma no so a nipa no betima adome no because nsema amanfo kana akire no edoso because akwara de enkwa na hoje what you say nka ho se obetu yesi ni mu yeah aso nyame hira no chen but still ye ni mere no yeah because me de wo mfa me ho de me wo na me dia yeah nti o de sa na nti obenyina che amfa sa na nti dia obo so ejapade guo pa betu wani anko wi na wanti me ne anko sa na kejesi onabo ye beda was that's pa that's ni na beto ho no ye pinche wo Ghana movie industry mun kan kapa Kumawood ni omode ye ni ma me no mkasa eka no ye mu ye ni twi kasa mu no eno ho asam ni eka onu mu diguma na ma artist ne actresses no
omumu nsensem a na edawa ntia madwuma na ba fam eno na AHENFO TV official ye pese ye bebo wuram na yakwa akohwe de ese no na twede ampon boaye na yetimi hunu bobesinimu atowo na ni yi firi mu a yaka nyina ba besepa eyasam sebe nananom oma nyina yenka yakoma mom empanimfo ada na bo mu di nyina enye wotare so na emum sebe ya adwuma no ebesa yi oma yen support ye papa AGYA KOO ene empanimfo bi a akomo abom se Kumawood besa ba back bio no oma yen nyina yenko support o AHENFO TV official die ye de ne beti bia no ye duedum ne pedi ye ye da mu nyina mo ase mo nyina mo subscribe na mo comment na mo share so emfa emai eno a ne ne ye pese ye ne moka ye kotunzuo no ye ya do ye bebre ni ba bia wo pese wo ye bia no wo de mo aba ye nso ye de ba akoma ni omo hia enti momo line no enegu ase no na nye momo no nko e bia na wo de nye nsuo na wanije ho na mum ebia wo obia force bill o pese ode che ebia wa ma no ne wa hwe ye ebia wa pakenta de bi agu ba bia pese ode ba me de ko che wo momo hia AHENFO ya dwuma no ye boa omanfo a ono mo hia bi nyame onhiramo oma wontimi nye adoye na ne oye dipa doye no nyankopon so ye na adoye yadamos